Dobar dan ovdje svima, braćo i sestre. Hvala vam i uvijek je ovdje lijepo doći i s vama se vidjeti, s vama porazgovarati. Atmosfera koju širite i optimizam koji imate apsolutno je iznad mnogih drugih razvijenih. Kad odete negdje i vidite u nekim gradovima uvijek su nešto nezadovoljni. Ja smatram da ovdje zaista živi jedan fin, dobar narod i zato uvijek volim doći ovdje. I došao sam ovdje da podržim Debu i nikog više. I da vam kažem, nemojte se zezati. Treba nam on, zato što smo sa njim planirali mnoge projekte, kao što znate ovdje, da to završimo, a brate, da vam pravo nešto kažem, ako bude drugčije, nisam siguran. Odnosno, neću. U svakom slučaju, dakle, i ova lista, ovdje ljudi, vi svi znate bolje nego ja, živite s njima. Oni su odlučni ovdje da ostanu, da žive, oni se nude, mogu da rade i da žive bolje na nekim drugim poslovima, ali shvataju da moraju s vama zajedno da grade jedan Kalinovik koji ja volim i kad smo god dolazili ovdje, volim kad vidim nešto novo. Deba, optimizam koji on širi svakako je značajan i ja njega isto volim uvijek da vidim. I u Banja Luci, istočnom Sarajevu i svagdje da se nađe. Koji ste godište? 60? O, jer stari, ja 59. Pa još po 10 godina odvaliti, pa ćemo da vidjeti šta će. Jel da? Pa naravno. Dakle, i moram da kažem da šta god neko možda, vidio sam ovdje dvojice koji ne aplaudiraju, ali nema veze. Vjerojatno ne znaš da vide šta pričam. Ali, kad ga god vidim, on je oličenje ovako uvijek jednog raspoloženja, šta mu uvali. Raspoloženja koje se širi. Ovo je neki satelit. Koji se širi, raznosi. Dakle, hoćemo da nastavimo projekte i nastavit ćemo samo po onome što Deba kaže. Odnosno, što vi kažete preko Debe. A što ste bez ovo Deba? Je bio nekad mršaviji? Bolje da te zovu Deba nego da te zovu Mršo. Da. U svakom slučaju, dakle, vi znate sve ovdje. I najbolje to znate. Ne ja. Ja sam ovdje da kažem u ime Republike Srpske da nam je Kalinovik važan. Radujem se uskoro otvaranju ove hidroelektrane. I ona će sama po sebi. Znate koliko je godina, decenija pričano o tome? Koliko je o tome hoće biti, neće biti. Pa pogrešno mjesto za branu, pa premještaj branu, pa juri vamo, juri tamo, pa onda muslimani, bošnjaci nešto sparavaju, pa prelijevanje voda ovamo, evo, ima brana, puni se jezero, čim se napuni jezero, bit će otvoren. To znači da će ovdje biti jedna nova dimenzija života. Kad tu dodati još ovaj turističko-zimski centar gore koji se pravi, to svakako govori da se mijenja stvar i da treba da se mijenja i da ćemo zajedno još učiniti da mnogo stvari uradimo, da priđemo svakom od vas, da probamo, da pomognemo svakdje da se može. Republika Srpska je onoliko voljena i snažna koliko vole njeni ljudi, to je svi. Kada sam pričao sa mladićem svojevremeno, kad sam išao na suđenje, on se posebno ponosi sa porijeklom odavde. I rekao mi je, pripazi mi vas. Opet, ja mogu da vas pripatim sam sa Debom. Pa šta bude, jel' tako? U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je daleko više. I lokalni izbori jesu lokalni zato što biraju lokalne šefove. A svaki izbori su dio jedne globalne, odnosno, evo, ukupne priče o tome kako, ko ima snagu i tako dalje. Po onome što sada znam, evo i poslanika ovdje, znam da ćemo pobijediti u 70% opština i gradova u Republici Srpskoj. Sve ankete govore da je to tako i nema ni jednog razloga da ne bude. SNSD je partija od 202.000 članova. Dovoljno da samo oni glasaju i mi su dobili ti 70%.
lokalnim izborima mi nemamo neku vrstu opozicije. Čujem da je kao nešto nije valjalo, pošao na onaj plakat gdje piše volja narod. A SDS je nevolja narod. Nije to SDS Radovana Karadžića. To je izdajnički SDS. Neće ni njihov predsjednik partiju Tesić neće pobijediti. A šta će onda onaj jadnik ovdje ako slučajno pobijedi? Znaš šta bi on došao? Došao 5. dan i rekao ja sam SNSD. Ali SNSD je ovdje deba. I niko više. Volio bi da tu vijest dobijem odmah navečer. Otprilike nekako iz vaše opštine najbrže dobijamo te rezultate. Je to meni ili nekom drugom? Dobro, smijeh, ne znam šta. Uglavnom dobijamo rezultate i ja ću znati otprilike. Hoću da vam čestitam to. Dakle, Republiku vodim već 20 godina. A onda počeo da pričaju kada previše dugo, jer ne znam ja šta ja stavio ne. Ja mislim da sam tek počeo. Tek sada znam šta treba raditi. Sad mi više niko ne može ni na lijepu ni na ružnu stvar naučiti. Ja znam šta je interes Republike Srpske i ja nemam ni jedan problem. Kad razgovaram s ovim velikim, kao i svijeta političarima, on u pravilu nakon razgovora kaže, da, težak razgovor, ali kaže hvala vam. Ne vole ni one mekišce koji obećavaju i lažu. Čujem da ovaj ovdje što je kao protokandidat obeća, pa njem ne može budžet Srbije izgrad što on obeća i slaže. To je naravno nemoguće. Treba biti realan. Dakle, savršeno dobro znamo šta treba da radimo. Republika u narednim godinama mora da osigura svoj status. Nesigurni smo ljudi. Zato što drugi sa druge strane su moćni jako i ne žele da nas vide. Koji bi željeli da nestanemo, da isparimo. Ovo što je Radovan govorio, to je tačno. Rekli su muslimanima, potpišite Dejtonski sporazum, mi ćemo u narednih nekoliko godina dovesti do toga da je Republika prazna ljuštura i da u njoj nema sadržaja, a sve što se tiče vlasti, vojska, policija i te sve što naravno pokušali, bit će na nivou Sarajeva, iz koga su istjerali 156.000 Srba, u kome nema više Srba ili nešto ima sasvim malo. I ta Republika, bilo bi besmisleno 34.000 života što je izgubljeno. Sve te tamnice i godine tamnovanja i Karadžića i Mladića i svih ljudi, Mome Krajišnika, Biljane Plavšić, svih ljudi koji su se bavili politikom i stali na čelo naroda u jednom teškom izazovnom vremenu. Znate, živjeli ste vi u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovine, pa šta ste imali od toga? Imali ste vašeg čovjeka koji je bio predsjednik, sada kao to se vodilo vlada, pa šta je napravljeno? Šta je urađeno? Prema tome, ovo je veoma teško, izazovno da iz gotovo devastacije nakon rata pravite nešto. Ali Republika više nije ona koja ima silne te probleme. Mi možemo da ulažemo. Čim pravimo ove stvari koje pravimo, to govori da smo moći. Da možemo. Radimo sa Srbijom zajedno. Radimo s našim prijateljima koji nas ima mnogo. I jedini put kojim idemo jeste put uspjeha Republike Srpske. Ništa drugo. Nema druge. Dakle, sve ove stvari kojima smo govorili, sve što smo uveli, da bi pojačali natalitet, znate i sami za one koji imaju 4 i više djece da se plaća jedna prosječna plata, radili, ne radili i tako dalje. E sad, ja i Debo smo zato zakrsali, imaju i mlađi ljudi i cure ne to radi. U svakom slučaju, dakle, sve te mjere koje činimo, pokušavamo da obezbedimo. Jel, Debo, imaš ovdje vrtić, dovoljno mjesta, ne treba ti. Ne treba. Ali treba 1-2 plate za šumariju, jel da? To pomoglo, a? Šta misliš kad bi ja rekao da će to biti? Jedna sigurna, a drugu ćemo pokušati. U stvari on je ovo kriv, ja sjedim tu kraj njega, on kaže, joj predsjedniče, kad bi sam bila, koja plata, kaže, dobro, bit će jedna, kaže, a još jedni. Pa zato ja kažem možda, ali evo jednu ćemo nekako obezbediti ovim danima, da naprosto ljudi mogu da... Znate šta, nije to sad stvar
vođenja, rukovođenja, to je stvar globalnog odnosa u kome je naglo prestala potražnja. Došlo je do poremećaja na europskom tržištu oko toga. Iz Ukrajine ulazi potpuno jeftina građa koji ne može parirati, recimo, naše troškove. Dobro govorim, direktor. Eto. Ali neće to stalno trajati, treba ovo preživjeti, vidjeti. Vidjet ćemo kako ćemo da to završimo. Ali ljudima treba obezbediti njihova prava. Dakle, radit ćemo zajedno s vama. Doćemo ponovo da vidimo šta su ti projekti koji treba da radimo. Republika Srpska, dakle, nema namjeru da se utopi u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ima namjeru da bude što jača. Mi smo u Bosni i Hercegovini zato što moramo, ne zato što mislimo da treba da bude. Od Bosne i Hercegovine mi nema nikakve koristi. Ona se ogleda u činjenici da sve što treba ili jeste razvojni program Republike Srpske, to najčešće u Sarajevu blokiraju i ne možete da ostvarite. Najmrži su mi trenuci kad moram da idem u Sarajevo. Ako išta ne volim Sarajevo. Nisam ga nikad ni volio jer tam nisam ni živio. Ali politički gledano to je jedno dekadentno mjesto u kome ne možete da napravite nikakav dogovor. I zato vam je besmisleno da po 100.000 puta idem tam i gubim vrijeme u besmislenim satima razgovora sa ljudima koji mrze i samo hoće da Bosna. A jebala vas Bosna više dosta ne vrlo glavi. Vidjeli ste da gradimo najbolje moguće odnos s Srbijom. Prije nekoliko dana proslavili smo zajednički praznik našeg jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Vidjeli ste da smo prije nekoliko mjeseci donijeli jednu deklaraciju na našem Svesrpskom saboru, a taj Svesrpski sabor činila je struktura iz Republike Srpske, dakle mi i Srbije. I pravimo tu vrstu jedinstva po svim mogućim pitanjima dozvoljenim Dejtonskim sporazumom. Svjesni da se moramo nastaviti boriti za naš identitet, jer ako izgubimo identitet, onda nema pravo ni na što. Moramo da se borimo za svoju državu. Jer je država sinonim za slobodu. Ako nemate države, nemate slobode. Ako nemate slobode, nema ni vas. Koliko je Srbima teško i loše, samo pogledajte kako to izgleda u Federaciji. Tamo gdje žive naši ljudi, to je veoma teško za njih. Dakle, država se mora graditi, mi to radimo, činimo. Ima stvari koje ne mogu reći. Kakav ja bio predsjednik da sve mogu da kažem. Radimo intenzivno na mnogim pitanjima sa drugim zemljama. Sad ja treba nešto da pričam što svak se živ ponosio s tim. A šta kažeš, nemoj, ja? Ali uglavnom, evo, dobra saradnja sa Rusijom. Idućeg mjeseca ponovo ću vidjeti predsjednika Putina, s njim razgovarati. On zna za Republiku Srpsku, što je veoma važno. A kad me pitao šta ja mogu pomoći, ja rekao, samo ti pobijeti u Ukrajini, a kad budeš sa ovim Amerikancima ravno kad će kome pripast, onda pripast malo za nas i to je dovoljno. A dotle mora Deba da bude načelnik, a ja predsjednik, da mogli da to nastavimo. Živjeli zdravi bili, naravno pobjedit će Republika Srpska, zato što pobjeđujemo ovdje u Kalinoviku. Volimo sve. Živi zdravi bili. Sve vam najbolje želim.